Spremni. Gospodine stožerni povjereniče, u vrsti su učenici viših razreda zagrebačkih srednjih škola. Radit ćete i živjeti po uzoru na najveću organizaciju mladeži koja je ikad postojala, Hitlerjugend. Ali prvo morate iz vaših redova odstraniti tuđince po rasi i nacionalnosti koji su svojim prisustvom predugo trovali vaše arijevsko biće. Tako je! Van s njima! Van! Učinimo to danas. A sada, Židovi i Srbi, prelazite na drugu stranu. Rekao sam, na drugu stranu. Jelena Stanković, Tara Lazarević, Anja Vojnović, Dragana Medaković, Strahinja Božić, Duško Cvetović, Damjan Gazibarić, Nemanja Stević, Stefan Vojnović, Bojan Mitrović, Stefan Stojanović, Vukašin Radošević, Nebojša Dragosac. Djeco, jeste li svi rođeni u Vukovaru? Da. Voliš li Hrvatsku? Da. 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 da, Da. Volim. Da. 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 I ja isto volim Hrvatsku, dakle tu se slažemo. Mladunac, otkud ti ovdje? Bio je gladni, gospodine stožerniče. Kada odrastete, ja sam primijetila da jako puno mladih ljudi napušta Hrvatsku zato što smatraju da se u Hrvatskoj ne može dobro živjeti. Je li vi imate plan kad narastete da ćete otići iz Vukovara? Evo, možete se javiti tko kakve planove ima. Pa da. Kamo misliš otići kad narasteš? Pa ne znam, valjda u Kanadu. ja mislim u Zagreb otići. Zašto u Zagreb? Pa zato što tamo možda ima bolji posao i možda bolja plata. Zato. I Veća mogućnost. da. Kamo misliš otići? U Ameriku. Isto. Isto. Van iz moje kuće. Iz tvoje kuće. Spilja si duhovit. Jesu li sva djeca u vašem vrtiću srpske nacionalnosti? Uglavnom jesu djeca srpske nacionalnosti, ali ima i drugih nacionalnosti, ali u manjem broju. A na što si se zakleo? I tako je Jacques Klein zapravo spasio ovu crkvu. Hvala mu.